DNA mga ramchunga sai chiar pui buat sai masabera sai omza chu singni sangni zali somli parukania sai chiar pui nu ber sangni sompasari atangin za sompasari in atlanyam Union Environment, Forest and Climate Change Ministry le Wildlife Institute of India changdun bultuma DNA mga sai chiar pui buat sai All India Synchronized Elephant Estimation 2025 ramchunga sai omza chu singni sangni zali somli parukania Chiar pui nunung ber kum sang ni som pasari asai omzat sing ni sang sari zathum som pani ayin za som pasari in atlem zoka heti rual hian chumdang anglo takin chiar pui thar bera hi chuan sai ek le ke hnia ka changa DNA lak khom hanga zir chian ani awangin chiar pui ma cha te ne na khai khin chu adik tok lo ni in an soi Zirchana hian state zinga Karnataka chu sai tamna berni in sai sangruk som pathum anom meka Assam chuan dotin Assama hian sai sangli za somnga pakwa meka Mizoram po sai som paruk mek anga chut ni in Bihar le Manipur dota sai tlember na state ani Election Commission in Bihar in Thanpui state chen khat by election chu tu party le candidate te chu internet kal tlanga campaign na a Media Certification and Monitoring Committee phalna lam saturin shatir Election Commission thu choin atar landanin in thana advertisement le campaign thu le hla ti chwana endiktura state le district level Media Certification and Monitoring Committee din ani angin in thanchu tum political party le candidate te chu Media Certification and Monitoring Committee in kai shwaina azam angte zom tur le internet kal tlanga campaign na tureng renga Media Certification and Monitoring Committee phalna lam sazel turin shatir ani Election Commission chuan social media chu in thanna mel mang lan chhuana le thui takshil thei thil ani to awangin in kai shwaina duan te chu zom thaturin mipui te angena in thanchu tu candidate te po nomination an thelu rualin an mani social media account diktak thelu tel tura shatir an lo ni to a internet kal tlanga campaign na sen so hi in thanzo atangani somsari panga chungin election ho tu te hena an thelut le don ani Google in US pon lama artificial intelligence mun puilian ber India a adin na tur chunimin khan tlang zar ani Andhra Pradesh Visakhapatnama Google AI hub din na tur tlang zar na inkhom New Delhi buat sai aman puina Union IT Minister Ashwini Vaishnaw chuan Google in India amun pui thar an hong tur chu sarkar lai puin tunlai thiam na AI ti mason na lama be pui thak na India AI mission tan rabi poi mota kani thu asoya India in ram mason Viksit Bharat adin natura AI mason na chu apoi mo hle ti soyin mitam takin e zon na an mu thei pha ba ka AI chuan India economy din mun ashil thui hle to ti asoya khovelin internet in hlan chon na atan ahman international subsea gateway le cable landing station thar manga India thunzom ani tur chuan khopui lian te tan internet chakzok apek ngei abe sei thu asoya heti rual hian ram chunga mar chak biala internet connection chu ala thalo hle ti soyin Google ho tu te chu Mizoram kal tlanga Visakhapatnam le Myanmar thunzom dan ngai to turin angen ani Google hian kumnga lo om tur chungin Andhra Pradesh AI hub din nan US dollar tluk le ding on som pangavel aseng dona heta hian Google call pui engemozat bun ni in Google AI le Gemini ya mantur data center tamtak siam ani dona hemiatan hian Google chuan Adani Connects le Airtel an thopui dona ni nimina inkoma hian Google IO in Google CEO Sundar Pichai le Google Cloud CEO Thomas Kurian te antela Union IT Minister Ashwini Vaishnaw Union Finance Minister Nirmala Sitharaman le Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu ba ka sarkar lai pui ho tu poi mo engemozat antelani Supreme Court in Boruak thiang lim lo pe chhuak tlem tura duan halpwa le meithal lon te chu Diwali vuak ve tatan Delhi khopui chunga halphal ani tur thu asoi Supreme Court in Delhi Boruak thiang lim na le halpwa kai hnoi angai to chunzom na Supreme Court Chief Justice BR Gavai le Justice K Vinod Chandran te chuan Sarkar lai pui hnuaia National Environmental Engineering Research Institute in Boruak thiang lim lo pe chhuak tlem tura adwan halpwa le meithal lon te chu kumin Diwali vuak ve tatan Delhi khopui huam chunga halphal ani don ti an soya heti rual hian in kai shwaina duan chu khautaka kenko ani tur thu an soi Supreme Court thupek angin tun thani som paria ta changani som hi thleng hian Delhi khopuya DC Commissioner le SP terwa manna angin National Capital Region huam chunga shal chhuana tur mun bi ka heng halpua le meithal lon te hi shal chhua ani dona tun thani som pakwa le atuk Diwali ni som hi a chau halphal ni in jinglama daru ka changa dar sari inkar chung le zan lama daria ta changa dar som inkar thleng halphal ani dona Sarkar lai puya Central Pollution Control Board le
Delhi Pollution Control Committee te chuan vo in ni som panga atanga Diwali zo hnu tun thani som ni panga thleng hian Delhi khopui chung boruak thiang hlimdan an endik don ani US President Donald Trump an tun naya NATO malak na anga Spain in ral thuam lama sum sen antipung velawani chuan chialak ti san manga shek an ni tur thu asoi voina White House tu thar thedar tu te akom na US President hian US nor na anga NATO ramten anma ni ram budget pumpuya tanga za apanga tal ral thuam le ramven him na lama sen so mang tura thutuk na an siam chu lom omati rualin he malak na hi Spain in an thlo velo chu sha thiam harati thu asoya Spain hian NATO ramdang ti anga ral thuam le ramven him na lama sen so atipung velawani chuan US ne na insum don ton na lama harsat na lian tak an tok dona chialak ti san le sum tam tham tak choi tir ba ka NATO tho hon atanga ban tir thlenga ma alak tur thu asoi US President Donald Trump chuan Russia in Ukraine arun nu a Europe ramte chu ral thuam le ramven him na lam ngai poimo turin alo cha photo a Europe ramte hian ram budget pumpuya tanga za apani vel chau ral thuam le ramven him na kai noi sen sawatan anda thin chutle mati thule za apanga asan vek turin angena tun nai khan NATO chuan US ngen na angin ral thuam le ramven him na kai noi sen sauti san hi an lo pom to a heti mek la hian Spain chuan tuna an sumruwa man mek budget atanga za apani point pakhat chu atok viawa an sha thu an soya ti san tumna an nei lo thu le atul na an shat lo thu an lo soi to ani NATO ram som thum pani zinga he in rem na kalpui du lo om chun an ni mek ani Madagascar chalai ten cholkar ni chuang sarkar lakalung oilo na an lantir nuwa Madagascar sipai capset unitin thunei na an lak thu an puang Madagascar kol phethale tui thiang hlim tlak chamna te sarkar in rail bol na e rup na hluar le mi puini tin khosak hau tak zelwanga kumin September ni somhi panga atanga sarkar lakalung oilo na le Madagascar President Andry Rajoelina pai thak ngiata chalai singtel pungkhom tenor na awangin Madagascar Parliament chuan nimin khan President pai thak na an pasa President pai thak na tur hian High Constitutional Court pompuina langai ma se Nizan Khan capset unit sipai te chuan thunei na an lak thu le kumhni chunga in thlanpui huai hotani tur thu an puang ani Nizana thu chuan siama capset ho tu Colonel Michael Randria Rinina chuan sipai te malak na chu sarkar pai thak na ngor ni lovin thalai te thil phuti hlotlin na ani thu asoya Madagascar Parliament ro rel na chang jok Senate le sarkar in rail bol na ru rel dang High Constitutional Court Independent National Electoral Commission Independent National Electoral Commission High Council for the Defense of Human Rights and the Rule of Law te chu ti top lailok ani thu asoya heti rual hian Parliament ro rel na hiam jok National Assembly chu dan pa ngaya akal tur thu soin kumhni chunga in thlanpui huai hot ani ma chu sipai kai shoi na hnuaya sarkar lailok siam ani tur thu asoi Iwen hnuaya chomdol na lambuai pui tu World Food Program in chomdol na sumtling khom tlaniam wangin khovel mishing maktaduai som palivelin e tur an tla chamdon ti an soi Nimina United Nations World Food Program tu chwain atar landanin khovel puma chomdol na sumtling khom tlaniam zel wangin Afghanistan, Democratic Republic of Congo, Haiti, Somalia, South Sudan le Sudan na cheng mishing maktaduai som pathum point pasari vel chuan ei turan tlak cham chan mek awangin champui mithi anai hle a chomdol na sumtling khom tlak niam chan hi sum tho tulian ber US sarkar a in hu do wangi in an soi United Nations World Food Program chuan ni kuma chomdol na sumtling khom chu US dollar tluk le ding on som atlin lain kumina chuan US dollar tluk le ding on rup point pali chau atling khoma ni kum aya atlem na hi za asom level lai ani thule hetiang harsat na hi United Nations World Food Program chuan alatok ngai lo ti an soya ele Bharat chomdol na chun na satakati hniamani awangin hun then khata tram tla te na a asang ber level 5 akai chho dona kumtam tak chomdol na hna tho in mason na alo thlen to chu thok le khata nuai bo ani don ti an soi Malaysia azirlai sang ruk chuang in influenza shileng an kaya wangin zirna in engemaw zat kharani Malaysia Education Ministry Director General Mod Azad Ahmad chuan zirlai no pangjing influenza shikai anpun chakawang le shidar zaw zel tur ve nan le zirlai zirtir tu le thok tudang te himjok nan sikul te chu khar ani thu asoya Malaysia Education Ministry Director General Mod Azad Ahmad chuan COVID-19 shipui len laya shileng laka inven dan le malak dan ton shat an lo nei that to awangin ruang man na fel fai tak hnuaya
shileng chu azia oman be sei thu soin sikul la khar lo te po film khur le uluk zo ka shileng la ka inven na kalpui tura sha tir an ni thu asoi khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ani